Jua High School along quarantine bilong lepura rat kachesong thurpak. MLA Klengdun ing tipen kadure rara tumaphan sangkeron. John Thomachai nongaphan mirihing ing sibob. Kardam pini prime time bertalong penili sa mijilhan sepi non bertang tonpen arjik tha. Karbianglong arisoi jangatum angtan kachongda dam lapen lokacharli damatum Karbianglong nang chilelote quarantine kibike nang sotpusi Mohongdi Jua High School alongsi pathik pono. Bonta rat pen thangnat kachingba ave puajok khamkhe cheksi pabilong le detlo. Det piangkang corona war kanglang pluba porhut ki ongdong arisoi jangatum pregjam estedalong lokacharli dam pen chenglok sai kachongda dam abang phuabang phiatum corona war penajok chingthangnam loklo. Non an det pikang haplak purun pli pleng derapi angtan lokacharli lapen sai kachongda damatum amethang along rika chewangatum ta do bomno lapen non ke bang jilang atum along corona ke so do avya satlang kilong japan sarkar arona teng quarantine donang jipu pathikponno lason si East District arlo a constituency tin along ta quarantine chibi ponrab nang jipusi kedamtang aruni phai inkor rake thamarni Karbianglong administration law and order lapen Karbianglong autonomous council atumang bong chingwai chingsai kapado panahut cheparai ponno arpukedo atumang bong chingwai derapi dhansari constituency kaparlo manja Mohongdi Jua High School along ta quarantine kapado panjaphan pathik ponno bonta Mohongdi Jua ahabar ke do rongnar ke barada tumaphan quarantine ki bija puthak thangnat kapar job det puajok rat pen kachingwai ave pin ke bilong lepura rongnar ke barat jesemet sarumaratum thorpatsi khamke thiplo তাৰপিছত আমি সেইটো পছন্দ নকৰোঁ কাৰণ গাঁৱৰ ৰাইজে নজনা নুশুনাকে এইখিনি কাম কৰাটো আমি কেতিয়াও নামানো কাৰণ আমাৰ ইয়াত গৰু ছাগলী লৰা ছোৱালী গোটেইটো এনি টাইম অহা যোৱা কৰি থাকে সেইটো আমি ভাবিবলগীয়া কথা আমি কেতিয়াও নামানো আমাৰ মহিলা আপাৰ ইকোনাৰী গাঁৱৰ মহিলা এটা ইকোইংটি ৰম্বং পথাৰ গোটেই এইখিনি এৰিয়াৰ মহিলা আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰো ইয়াত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ বহাটো কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ ইয়াত বহালে কি হ'ব মানে বাই চান্স যদি সিকিউৰিটি বিলাকে যদি সিহঁতৰ সাৱধানতা নামানে তেনেহ'লে Mohongdi Jua High School along quarantine kibi ponke kaphere meme angthek binongno athe Ladakh boundary wall penchenglok barpi barso langke mesanawar saikavedet panajok ketet jamji angring thetan lasi lason pulote penang kasak sak dokokji puta pherangkya thengno nangpachini don tadom Nilimen Rosan Hansi Nirinon ketolake Mohongdi Jua High School longsido non malom pirthe adang coronavirus abur pen klumplo thak angtan kedo tumnon hemke chewang hut Korontam kibiji atau fanon dak Mohongdi Jua High School kibiji busku konta melalang tum dak rong nerke bara tum koi kedet basi alang tum non nilunung sidolo basi no alang tum arju konsina ইয়াত Mohongdi Jua High Schoolot এতিয়া এই যে কোৱাৰেণ্টাইনৰ মানে তেওঁলোকে কেম্প বনাব বিচাৰিছে গতিকে ইয়াত সকলো ৰাইজে ইয়াৰ ওচৰত 10টা গাঁৱৰ ৰাইজে অপোজ কৰিছে যাতে গাঁৱৰ ওচৰত ইয়াত ৰাখিব নালাগে বুলি কৈছে আৰু সেই মৰ্মে আমি যোৱাকালি গাঁওবুঢ়া হয় 6-7টা গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া আমি থানাত মাঞ্জা থানাত আমি অচিতাক হাইকাট কৰিছিলোঁ আৰু লগতে কাগজো দিছোঁ সেই সময়তে তেওঁলোকে বুজাইছে আমাক এইটো বোলে আমি নাজানো এইটোতো চৰকাৰৰ পৰা আহিছে আৰু ইএমএম জাগা দিছে ইএমৰ মানুহকেইটা কাম কৰি আছে বুলি আমাক ক'লো কেপৰং দা rong keparong tum anda ka pheri loje etum ke kacheri thekta ave la pen ke tu mas pen ke enver pita kali la pen ba ke long lita do kasi ahoglo ke damtang ke thek ding ta bang lo se ta ke long tum do pe ke jagrang se quarantine ki bilu tangte da ka patient dum dulu tangte la sob bar pi bar su ki dulu tangte la sob bar pi bar su kar bijang lote aper rong na se dam lagi kasi ka pheri bang ke madu tami du thekte dalo salam ka long pen la pen notice ave ni tum thang na chini ne je la dak la son biji pu chini ne men la son berta long masih rong sortung bang kalau udah ke bilong lang ne majom sampai ke tadi teman mana tuning rilo tapi dah ke kadu IMCM tu man sampai
nangka jinsu bela sorong arat dake kiduk dera rat hang daga bi chongda tum saidi aposin tum da bangke quarantine center ke bila Diphupen Roshan Hanse Karbi Anglong live Bokajan Block Mandal Congress Committee Amaipu Chandra Kathar Ahempen Bokajan Ward Number Pli Along MLA Barim Klingdun Ingtipen Kidukela Arad Tumaphan Sang Han Jangthulapen Sabon Kiron Kedar pen pusita me methanga constituency radaphan kanghon kajin sopa theponsi MLA Barim Klingdun Ingtia Hinpen Kadure Rada Tumaphan Sang Jangthulapen Sabon Kirap Pajerpon Aru Niphai Inko Rapli Arni Bokajan Block Mandal Congress Committee Amaipu Chandra Kathar Ahemalong Kiron ke Bagasai Kedengahut Long Kathar Arong Aphan Don Toxicap Lapen Rengma Arong Aphan Don Thongkep Panong Ponsi Adontin Sanglin Pho Sabon Eplang Lapen Jangthue Bangkera Pajerpono Lasopi Bokajan Ward Number Pli Alongta Kadure Rada Tumaphan Sang Jangthu Lapen Han Kirap Pajerdam Kiron ke Bagasai Kedeng Damahut MLA Barim Klingdun Ingtipen Chandra Katharatum Rada Tumaphan ke Than Kapare Pona Tengke COVID-19 ke su kapa meja phan nonamat ke adawai nang klangklelang Lasinang litum kedo ke thakabang chiripik nangji Lapen monit do o anglum do dunde det sikimi Un pulote hempen amat si bar nang nepusi Than Paripon Bokajan Panananterang Karbi Anglong live Non dihina mophan malam soberta ington panik sinang Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting, diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death. Prevention: no treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For more information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790-536892 or 700-280-3658. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Diphu Manjar Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Diphu, Karbi Anglong, where you will get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihina mopi puthot beta arjupanthik sinang Aru Niphai Inko Rakit Thomarni Phelangpi Ronga Sara Hemalong Hako Phisar Phusarpen Angthun Langtun Karchung Ajaimek Kidengpon Lockdown ang bong pusitami apor kachi tondun chirajok monit aja kachi bia rondeng ponsi hako ko karbia khailong phisar phusaratum nangke klembom angthun non anta paplut pon pipin se kirim ki bivet langtung karchung pu ajutang phelangpi be rong asar hemalong boha chaksi adapen arni sia jaimek mesen pen pachon ponlo bangso jaimek along nokbare habekong longsing tok bi along karbia rona jutang kirim kalana atum mate ke thekiding atum chitongdun Langtung karchung lake seke chaklok mate ningkan isi karkli
Aningkan kapreka bangke kowe baida chot. Lasi lang tungkar chung pudam lo pusi nokbare habekong long sing tok bi pen than pachini. Bangso se mate rek aper that pulo. Rek aper that lake ningkan is sekpen e boy barla wang dok dok apora hutsi arkli vek nangji. Athe ningkan is sekang bong arve ke dok arve ki thu dor pluk nangji lapen sai chokle me chodam me nangji pusi arna malong ahir jume ke hangdam henlo rek aper that karkli pulo. Bangso se arkli lo te chokle me chodam me po lapen arve ke dok arve ki thu long pon popu isi ning athir kachibi pondo. Bonta pininga bangke lang tungkar chung chot. Moninga bangsi bangso por hot rek aper that arkli ponji lapen adana di tame pi ponji. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Nong ingkoy rapli Diopani MSC constituency angkang langtuk kiling arong along kedo Tarkong Limjer LP School along additional classroom kikim jiapan pajer pono. Sita contractor abang kikim patang dedat pusi rada koiwan. Bokajan Development Blockman kideng pon surihini rapre trokpen kre troksi dihin aningkana baha MSDP pen sika lak plira suri trok narke patangka panong ponsi Diopani MSC constituency angkang langtuk kiling arong along kedo Tarkong Limjer LP School along additional classroom kimlo sitame contractor abang kikim patang tesi ahem pakoy krailo pusi hada karada tumpen akoywan. Labangso classroom kapatang te darajok non halada kido osomaratum school ahem kawe lapen kang niathai kawe pen loka charli ahin penang anake sungdo koklo. Labangso classroom kapatang te darajok non halada kido osomaratum school ahem kawe lapen kang niathai kawe pen loka charli ahin penang anake sungdo koklo. Lasi bangso classroom kupi aphansa kapatang pon thek thedetma laso putha kikim vek a contractor JE lapen BDO atomaphan prabjin pen tarle pamekanangji anparta laso rong aphan karbeng long autonomous council pen isi ke mesen mate kethedung RCC school ahem kimi nang pajer pon thunangji pusi rong arat pen kachuneng ri padopon lage Diopani Musti kiling arong LP school la 2016 dan 17 ahem non puanta tangon ide klemun ide lo ingram lab lo hala bana bangta cinghang lab lo nona kimi bangta non puanta patang ide lo ladak isia pooling station lang wai fita la sona condition se non go de koklo la si Karbi Anglong autonomous council education em mona chuniri lo Bokajan penanan terang Karbi Anglong Live. Assam State Electricity Board asoratum mithang asai ka chiklem ka pangkroya joini si Chainong John Thomapran damnang bin lupusi radatum akoipi. Mere hinga sai kamatum mithang asai ka chiklem ka pangkroya joini aningkan wang ta monit lapen marada pi kithialam nangklang. Jasamet barla por hot henlo kithialam nangklang nailo. Athe barla por hot to monar ke thepenajok penang an ka heno remram amere hing hai huyanta heno don laptiti. Hal hai ka heno ameri hing hai hui puthot ka salam ponjia phan sai ke deng ka pangkroya joinesi aningkan wang ta lapuson alam nangklang verlo lason thak thak se aru ni phai ingkor rapli arni kang sam por phai hini malom dokmoka bor pukhuri pen on singkro arong adak meri hing ame kang sabajok jon thoma chai nonga pran damnang binlo bangso meri hing kang seblong lok laki ameri hing aria rom ke klolena joksi lapuson ke phonang no Bangso Mary hing anujok ki third he RG dingolo bonta Assam State Electricity Board asoratum kelang kapang kroi ajoksi pini lapuson phonang koklo pusi hada ke do aradatum akoiwan Dokmuka pen Samsung ingti Karbi Anglong Live Pini prime time berta ke lapon sa kang toniklo domi thagmi kardom